Henin kasngi kakat Pratrik Rumpang Arja Arpsan, ka Voice of the People Party ubak Matthew Kenneth Makdo, kumukurtong jong ka Voice of the People Party na nongpo constituency, ulak pelong ikijing yalang pajba haki artli kishnong, ha umrang sai bat ha umling kadait, ban pensai pajba halor kinong rim jong ka party, bat ban ay ikijing kersyan ya ka party VPP na kabenta ka MDC election Arjar Arpsan. Kadang bopet ke berhenti. Gini ada election dan bayar dan bopet dan mahal. Gini cepat pak dan bersoto berpercaya. Banai ui ke start. Kenapa bopet pak unang ban kisah. Ya kum uno brio. Ya kum kalau parti bikin jet. Dari nama kata ginom bagi tu ya sampisa. Ginom ya samkian. Ginom ya ai si katakan si pela mo siya saw. Nak kita siya balik ke election. Kan kipat pak gini tapi si pela siya saw. Bagi jimbang siya balik ke pun. Kata kadang berjaya siya ang try. Kaya ngira kalian juga parti pinginang terbit ya kung gini. Bagkaway ka bang ilek kalau ngin cukular eh. Ngin cukular eh pi banong anal jak ilek utang. Deka cukular pa ba ang susunod ka bangidan ng tanyong pi kalau bangin sakri hok, mantri hok, ban pendap hok, jadi kamram. Iba pi kung ipat ba kila berjaya lagi. Jadi naman kata pa ba ang susunod tolong kita tolong iba siyang pam. Totip ya kani ikhtiar kabor kepada kita juga. Ban bisa ya kung ganu ka party dan ikum uno kandidat ba pi kunjet kung MDC jopi. Dai naman kata ka Voice of the Party na kamtakan di MDC election kabalong ka election ka pokonsam na kamta jogi try balong direct pat ka ba ka ri India sokar India na ka ri punya ke joka kala ay ikhtiar ka ba hard war leba ka constitution dari India leba ka kerlet ka bandreo na ka 6 schedule Banyadam, ya kahok, long try man try juga, kung try mulok. Mangi fight kasih bayar, mangi beri joko neutral, mangga banopi, balong kirit fight. Baginya dah ya lade, banyada na yang terkariti ke dostor, banyada yang kendo kesyam, banyada yang kai paten kayo kahat, yang kesencar kadar kisah.